إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغصة في يوم الحساب وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الهمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشرع والاحتساب وعلى الإمام أحلامه أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب وعلى إمام الهمام أجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي الولي الوفي أساد الله الملك الوهاب وعلى الإمامين الهمامين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Günahlardan tövbe itu. Gerek bulamı zor günahlar, hem gerek kichkina günahlar bolsunmi? Günahlardan tövbe itu musulmonlar için farz g'ayn deb ataladi. Farz g'ayn ya'ni har bir musulmonga tegishli. Har bir gunoh için biz Alloh taolo qarshida javob beramiz. Ana için biz tövbe etirga tegish, Alloh taolo afv so'rashga tegish. Bo'lsin bu zo'r gunoh, bo'lsin bu kichkina gunoh. Endi zo'r gunohlar deganda, zo'r gunohlar olar olimlar turli мнениеda yuradilar, necha gunohlar 70 necha gunohlar da bor deb aytuvchilar da bor. Zo'r gunohlar deb endi. Ammo olar olimlar zo'r gunohlarga bo'ldilar, ham kichkina gunohlarga bo'ldilar endi. Ham nechik biz Alloh taoladan gunohlardan endi tövbe so'rashga tegish, afv so'rashga tegish. Tövbening shartlari ishov. Ham tag'in birisi bor, u kishi bilan bog'lanadi. Tövbening shartlari ishov, u Alloh bilan bog'li. Tag'in birisi bor, kishilar bilan bog'lanadi gunohasi. Endi agar birovning endi molini tortib olgan bo'lsa, u molni xo'jasini qaytarib beru, xo'jasi eson bo'lmasa, oilasini, tug'anlarına beru degani. Agar molning iyasin bilmasa, muhtojlarga ulashu, shul molni xo'jasi ismidan atab endi. Agar birovga iftira, buxton, yo'la yoqqan birovning g'aybatini so'ylagan bo'lsa, shul kishidan o'zin g'afu etun o'tinu degan. Shu kishiga borib, shu kishidan g'afu o'tinu. Bu kishilar bilan bog'li endi gunoh. Ya'ni Alloh bilan bog'li gunohlar 3 shart deb aytdik. Birinchisi gunohdan to'xtav. Ikkinchisi o'kinu, Allohdan g'afur so'rav. Uchinchisi shu gunohga bitan qaytmayman deb o'z-o'zine so'z beru. Mana bu 3 shart Alloh taolo bilan bog'li. Zo'r gunohlarga kiraydi, Alloh taologa tengdashlik qilib, shirk qilib. Zo'r gunohlarga kira endi kishi o'tiruv. Zo'r gunohlarga kira munda namoz o'qimav, namozni qoldiruv, namozni vaqtida o'qimav, zo'r gunohlarga kira. Zo'r gunohlarga kira Ramazon oyida roza tutmav. Zo'r gunohlarga kira agarda seni mumkinchi, agarda sen zakat to'larga tegish ekan, sening nisobing to'ldi ekan zakat to'larga, agarda sen zakatini to'lamaysan ekan miskinlarga, sen gunohli bo'lasan, u zo'r gunohlarga kira. Agarda sening mumkinchiliging bor ekan hojga borga, sen hojga bormaysan. Oqsha talatab mumkinchiliging bor, salomatlik mumkinchiligi bor, ham sen hojga bormaysan ekan, sen zo'r gunohli bo'lib sanalasan. Mana shunday zina qilib, urlav, g'aybat silov, yo'la yog'u, butunsa zo'r gunohlarga kira. Sikr, ko'rashilarga boruv, ko'rashilarga shonu, butunsa bu zo'r gunohlarga kira. Biz shu gunohlardan to'xtarga tegish,
Кем намаз укымый икән, намазга басырга тиеш. Кем ураза тотмый икән, ураза тотырга тиеш Рамазан аенда. Кем хаҗга бармады икән, хаҗга барырга кирәк. Кем урлады икән, урлаудан туктарга тиеш. Ягъни гөнаһтан туктау. Икенчесе үкенү. Үкенү Аллаһ Тәгалә каршысында үкенү. Үзенең хатаны танып, мин гөнаһ кылдым дип үкенү. Аллаһ Тәгаләдән гафу сора, астагфирулла, астагфирулла дип. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху хадистә килә 70 мәртәбә астагфирулла дип әйткән, Аллаһтан гафу сораган. Икенче риваятта килә 100 мәртәбә Аллаһтан гафу сораган. Әмма Аллаһ Тәгаләдән гафу сорасак, астагфирулла, астагфирулла дип. Без тел белән генә түгел, ичен күңелдән, күңел белән Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга тиешбез. Һәм икенчесе инде бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Ягъни мәсәлән кеше әйтик, хамыр эчә икән, Аллаһтан гафу сорый, но туктамады. Ул вакытта гафу ителми. Мәсәлән икенчесе, әгәр дә ул шушы хамыр эчүдән туктады икән, аны Аллаһтан гафу сорамады. Бу да гафу ителми. Бәлки аны врач әйткәндер, әгәр дә син тагын эчсәң, үләсең дип шуның өчен туктагандыр. Но Аллаһ каршында ул тәүбә кылмаган, Аллаһтан каршында ул үкенмәгән, Аллаһтан гафу сорамаган, бу да кабул булмый. Андары ул может гунаһтан туктады, хамыр ичми. Аллаһтан гафу сорады. Но яңа ел булса әзрәк чип алам дип уй килә икән, ул вакытта ул гунаһтан туктамады әле. Бу гунаһ кичерелми. Шуның өчен 3 шарт бар. Гунаһтан туктау, үкенү, гафу сорау һәм бу гунаһка бүтән кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Менә шул вакытта гына шушы гунаһ кичерелә иншаллах. Һәм тагын берәү бар гунаһ, ул инде кешеләр белән бәйле. Әгәр берәр кешедән малын тартып алган булса, урлаган булса, шушы малны хуҗасына кайтарып бирү. Аллаһтан гафу сорау, шушы кешедән гафу сорау. Менә бу моның өчен гафу итү була. Теге дөньяга бу гунаһ бармый. Гафу ителә иншаллах. Әгәр дә мәсәлән бу кешене таба алмаса. Мәсәлән берәр кеше әйтик, машинасы белән ышкылды икенче кешенең машинасына. Һәм качты дип әйтәбез. Кыямәт көндә шушы кеше белән расчет итәчәк. Но нишләргә әгәр дә ул үкенде икән, но кешене таба алмый. Все, бу бәрелде, но качты. И номерын да белми, кешесен дә белми. Нишләргә бу вакытта? Бу вакытта примерно карыйсың, күпме син аңар зыян китердең. 10,000 сумга китердеңме, 20,000 сумга китердеңме, 30,000 сумга китердеңме, 100,000-гә. Шушы 10,000 сумны алып, шушы кеше исеменнән мискин факирларга садака бирәсең. Ул вакытта иншаллах Аллаһ сине гафу итәр. Кыямәт көндә ул кеше син яңа килер, сорар, син минем машинаны ышкылып киттең, давай миңа намазлар дип әйтер, син әйтәсең, менә мин синең исеменнән садака бирдем. Ул вакытта синнән ул алмаячак иншаллах. Әгәр дә бер кешегә икенче кешене син гайбәт сөйләдең. Ялай яктың икән. Берәр шәдән икән, шу кеше янына барып гафу сорау. Гафу сорау. Шуның өчен мин үзем дә сездән гафу сорыйм, әгәр дә мин сезгә берәр зыян китергән булсам, берәр нинди гайбәт сөйләгән булсам, берәр эшләгән булсам, сездән ук бу дөньяда ук гафу сорыйм. Чөнки теге дөньяга китеп барса, Аллаһ сакласын, анда икенче тиреле Аллаһ та бездән алачак. Шуның өчен бу дөньяда ук бахилләшергә кирәк теге дөньяга киткәнче. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисе бар. Атадруна манил муфлис. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, сез беләсезме кем ул банкрот? Фина ман ла дирхама лаху ва ла матага. Сахабалар әйттеләр, ну кемнең дирхам юк, кемнең акча малы юк, кемнең малы юк, кемнең вообще мискин дип әйтәләр инде. Шулай бит инде без бу дөньяда уйлыйбыз, кем ул банкрот, кемнең акчасы юк, кемнең малы юк. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, фақала иннал муфлиса
min ummeti ya'ti yevmel kıyameti bis salatin ve siyamin ve zekatin ve ya'ti قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. Mına Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Destekten batkırat oşul kişi diye, meni ümmetimden diye. Kıyamet günde o namazları bilen kiler diye. O razası bilen kiler diye. Zekatı bilen kiler diye. Ama o kişilerine sükken, bir kişinin sükken, ikinci kişinin aburuyun çürügen, bir kişinin malın oşağan, bir kişinin kanın haksız tükken, yani ötürgen, bir kişiye sokkan, şu kişiden namazını alıp giderler, urazasını alıp giderler, zekatını alıp giderler, şu şimdi izlediklerini alıp giderler. Ama onun izledikleri biter. Ama şiratta öyle kişiler var. Şiratta bitmedi. O vakitten işletirler. Şu kişilerin günahların siyana üsterirler diyen. Sen cennetke barır uğruna tamuka alıp giderler diyen. Şunday korkunç hadis. Koy bir kişiler kişi ulgeç kileler ayağını tutarlar, bakil bulun diye beyteler. Ulgenden son tügül, ulgençe bakillikni sorağa gerek. Ulgençe bakillikni sorağa gerek. Etiyeniden bakillikni sorağa gerek, etiyeninin hakkı var. Da biz dünyada yaşayımız etiyenini rencitirge de mümkün türlü sözler bilen. Onun affı sorağa gerek. Moş hatınını biz sükken bizler, onun affı sorağa gerek. Moş bolarını da şu itken bizler, onlarına da affı sorağa gerek. Moş kurşiler bilen dolaşkanmızdızdır. Ana gafı sıra gerek. Eğer de sen onu senin haklı deyip kıyamet günde anda Allah saklasın, moş sen haklı bulmasındır. Şunun için barak yere şu kişilerden ana gafı sıra gerek. Eğer de gafı sıramazsan kıyamet günde şu şimdi izlikler bilen bakıyla şeriat olarak ileşecek. Allah saklasın, seni tamuka alıp giderken mümkün. Şu sebeple bir korkunç hal bulacak. Bendelerinin günahları Allah Teala tarafını gafı itilü için benişe sebebi var diyen. Benişesi tövbe etti. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا سَيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ El-Araf suresi %53. ayet. Bunda Allah Teala وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا سَيِّئَاتِ koysalar diye noşarlıklarını işlediler diye. ثُمَّ تَابُوا onları tövbe kıldılar diye. Allah'tan hafız sıralar diye. Onları iman getirdiler diye. Destekten senin Rabbim diye, gafur ituşe diye. Rahimli zat diye. El-Araf suresi %53. ayet. Şu ayet bizge delil bulup tura Allah ta gafur ituşe ham rahimli zat. Kimde kim aytayken senin şu günahları köp Allah ta senin günahlarını gafur itmez. Ne bu zor hata olay diye beytere yaramay. O Allah isminden aytay. Allah Teala karşında bir icablı tutacak. Allah seni gafur etmez deyip etere yaramış çünkü Allah özeyte gafur etmişe değil. Rahimli zat değil. Bütün sen gafur ete Allah Teala inşallah. İlla men tâbe ve âmene ve amile salihan amelen salihan feulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. El-Furkan suresi 70. ayet. Allah Teala illa demeger kim tövbe ete Allah'tan gafur sırrı. Hem iman getiredi hem izgameler kıladı. Onlarını diye Allah Teala aytadi. Noşarlıklarını diye yaxşılıklar bilen eğlendiredi. Alıştıradi. Şunday hatın kızlardan, apalardan sıravşılar var, soruyorlar. Biz bitinde kişine vakitte yaş vakitte günahlar kıldık diye. Balalarını da haksız ötürdük diye. Yani abort yasadık diye. Nişeginde biz Allah karşısında cevap birebiz deyip onday sıravşılar buldu bir apa sıradı mine.
Менә аңар аят шушы китердем. Шушы аят Аллаһ Таала әйтә. Кем тәүбә итте ди, иман китерде ди, изге гамәлләр кылды ди. Аллаһ Таала шушы гөнаһларны ди яхшылыкка әйләндерәм ди. Шушы апа бик каты сөенде инде шушы сүзләрне әйткәннән соң. Бик каты сөенде, әлхәмдүлилләх. Аллаһ Таала гафу итүче зат. Аллаһ Таала безнең гафу итә иншаллах, без Аллаһ Тааладан гафу сорасак. Инналлаһа юхиббу тауабин ва юхиббул мутатаххирин. Аллаһ Таала әйтә, тәүбә итүчеләрне яратам ди. Чиста пак кешеләрне мин яратам ди. Менә кемне Аллаһ ярата? Бай кешеләрне дә димәде. Әйтте, мин яратам ди. Кем тәүбә итә ди, кем чиста пак кешеләрне мин яратам ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм куллу бәни адама хаттаун ва хайрул хаттаина ат-тawwабун ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Әдәм баласы ди, һәрбер әдәм баласы ди хаталы ди. Кем дә кем әйтә икән, минем хатам юк, мин гөнаһсыз, минем гөнаһларым юк. Шуның өчен мин мәчеткә йөрмим, шуның өчен мин намаз укымыйм. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, һәрбер әдәм баласы ди хаталы ди, гөнаһлы ди. Самый хәерле хаталардан ди, кем хаталанды ди, самый хәерлесе ди, кем тәүбә кыла ди, Аллаһтан гафу сорый ди. Субханакалла ва бихамдик ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк ва самиъу дуа. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين مروا المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأعلى وأعز وجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.